tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aging ga kadi ita ket awan pa iti panggep mo nga agsapol iti panggadam nardeng. Ha? Una yan. Es, Umaabot sa matan iti makabulan nga wan trabaho. Apay, urayam latan at trabaho ti mangsapul ken ka. saan met akas tabakit? Inaktulat ta ka di mang sapol? Oo, nayan, ayan di bakit? Kaanon tupay da ita? Iti kas tangar aramidem, kas kalabaro, kas lawan pamilya marumbeng apakanam. Nagadulakit nga min nga ibaga mo na ya. Makaliang-liang italapayag. Salbag kide. Sa anak nga agsaw akastoy no ammom kumamat yar aramidem. Alawanin! Huston tangaw ngaw. Matitil ang tilapayak ko. Parikot ko talaga ti asawak mare. Ha? Apay manan mare? Anya manan di parikot mo kenkwana? Anya pa'y ngay, no saan ati kinasadot na mare. Nalabas a kinasadot. Ay oo na yan. Bola ng tinapalabas. Manipod awan trabaho na. At dala nga agul-ul dagi balay nga agmalmalam. Anya? No baga ak amapan agsapul iti panggadan na. Kasla siyak pa'y tidakas. Sakit no maamuan ni inang na abagbagaak. Kasla siyak pa'y tidakas. Talagamot namin di asawang mare. Kasla saan pa'y anipusot. Laklakayanan ng paspasurot pa'y lang iti inana. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Awan pa'y mo tibukod na apanunot kan desisyon. Naku namon, mare. No saan ko lang nga ipagpagapo kadag iti ubing. Siguro, nabayagan na pinanawa. Una yan ti kastoy nardeng. Nagmalmalam kalatan dito'y balay. Ngam di ka man la nagugas iti pinggan. Wano nagluto iti makan. Ha? Nagmalmalam aday tatibit minulmul lagatam. Anya kamatan. Anya? Nabambano ka naggapo iti trabaho. Sumangpetak. Siya pa'y lang ti agluto. Agugas. Ay nawaw nardeng. Ay, pumanawak man layangan. Makaliang-liang at talaga na itaapa nagngiwang-iwat mo sa kapitla. Anya. Ala! Pumanaw ka! Ingka ijay ang tinam! Ingka mga ijay! Total kat saan ka matlaan nagluto dito'y balay! Salbag ka! Nay, rabi na nakaw. Imay ka pa'y la dito'y balay. Imayak nanang, makipanganak man. Aniya, makipangan ka. Apay, awan na luto di balayaw. Apay, saan ang nagluto di salbag nga asawam? Saan ang aludo? Saan lang aludin ang nagluto ya? Umanungit pelayan. Santo sa ungas sao. Salbag ang babae dyan. Aniya, ay inagawan mo tan abain na dayjay anay kamkamang. Saan anasayat dayjay nga aramidin na? Mabisinak nanang. Anya ka diti inuluto yo. Ay kat mapankalatay jay kusina anak ko. Dati bidati mi itay kinilo siya, si Daan kadin na poy. Nagawan abay na talaga dayjay nga asawam. Paiman ta pagsasawak to. Nalpas ka din anang anak ko. Wen nanang. Apay, agawid ka pa'y lang ije balayo aya. Maturog ka dito yan. Ha? Agawid kanto nintun bigat. Wen ananak. Matulog akong dito ita. Sigurado. Ano agawid ak? Ulit yung ngatlabi ungtanak manin ni Petra. Aniya? Amuyo metenday jay. Kasla manok aputak nga putak.
Ay, na yan dayjay nga asawam. Makapahay blood nga style ti manugang. Ne, da kayo matgayam nanang. Umunag kayo atag kape. Di nak maawis-awis nga agkapi Petra. Apoy ti pungtot ko kan kakunamsa. Anya? Anya nga nga ro ti sirbim nga asawa. No saan mo nga ilutuan ti anak ko. Nanang, Aga seman tarabrabi nga imbay ije balay. Awan kano tinaluto ang makan dito balayaw. Anya ka klase nga asawa? nanang, saan kumamot akasta ah? Sa anak-anak kaluto iti kalmaan tanarabyanak ang naggapo iti trabaho. Niya, Ay! Nagadulakot man ang arason maun. Salbag ka. Sika man lang ti manugang ko akasta. anya? Awan sir-sirbin nga asawa ti anak ko. Nasaya at man tanalagip mo pa'y tinagawid? Kan imbag man tanasurutan pa'y tidalan? Anya? Talagamot nga awan bain mo niya. Agasam manday tangaramid mo? Si kalangarudan ti awan trabaho na. Tila pa'y laeng mapan mo idandanon iti ayan ti konsentidor nga inam. Ay nawaw, Anya? basit laengan nga anos nardeng. Petla. Siyak nga agtrab-trabaho? Siyak pa'y tidakas iti inam? Agasam manday tangaramid mo? Kwa, Saan anagado nga kwa dita? Salbag kakit ding asawa? Lakayan kan ngam saan ka paimat anay pusot? O na yan ay ang amin pare. Adumot ngamin ti mabalin na pagsarka na trabaho. Ha? No apay ngamin di mo kaya tagtrabaho. Responsibilidad mo mat data kas ama, tadamatin putot mo pare. Si akademit pale. Katpud numat, sana ya. Kasla ni bakit mo mat ngamin tagtrabaho para kada kayo? Saan met? Apale? Agtrabaho ak tulat ta ka di. Una yan. Kanon tupay nga data pare. Kaslag trabaho kamit no kayat mo. Saan no saan? Si kamit kulas. Tila malawlawat mo nga. Manakibiyang kamit. Anya ngamin at ibibiyang mo no. Agtrabaho ako no saan? Anya? Manakibiyang ka una Awan siyal-siyalbim akong pale. Na, pare, panangisakit ko lang kin kadayta. Panangisakit talupam. Gita ka man layangan. Unayin day jay anardeng. Apay ngayakas jay ti panang sungsungbat na kin ka. Amo man day jay anardeng. Gusto mo ti bagbaga. Awan mo ti dakas na itimbag ak amang sapul iti panggidan na. Intulang na day jay ti kinasadot na. Di lamabain at ti asawa na ti agtrabaho para kengkwala. Kasala di namot ngamin amu ti agbain tata. Sana talaga Tano amuna kung matagbain agtrabaho. Sa nakas jay nga dalatan ni jay balay dang agmalmalam. Sabay la kuma. Taman anusan ni bakit na tigas jay ugali na. Sabay la kuma. Nuaging kat kaano ti anos ni Petra. Ay na talaga saan ako na makaanos, mare. Ha? Agasam man ti aramid na. Tunggal ongtak gapo iti kinasalot na. Ay na, mapanagi pulong kaniinang na. Anya? Sakit day dya inang namat akong sintidor. Umaynak pa'y sugudan ni Jabalay. Ibaga na nga awan ka no ti sir-sirbik amanugang. Ay, na yan. Jak amo kan kamari. No apay aman anusan ti kasta nga style ti asawa kan katugangan. Ay, No siyak na siguro ti kasta, ay nabayagan na pinanawak na dyan lalaki. Laklakayan ngam saan pa el puso. Sapay kasla awanan tinamnaman na nga agnakam. adan tulak tamari. Gaputa amin nga anos kat adda pagpatinggaan na. Ne, kunak man no napan ka nagsapol iti panggadam. Adda ka mat dito yung agsil-cellphone. Ha? Una yan ay ati kastoy. Eh. Amo mat nga awanan may saang. Anya?
Awanan may saang, naibus ti gasol, kan panagbabayad manen ti kuryente. Ngam adakakit din dito'y anagmayat ti iiladam. Hey, at tayta ka manin asumana. Oh, Anya, kasano kumasa anak nga umalungat, katkas tamat ti aramid mo. Awanan ti malamot, ngam awan pa'y ti makunam amapan kamang gudmat. di ka kadi ngamin madanakan. Inakijayan ni Nadang. Dumawatak iti bagas kan si Daen. Unay na ya. Anya, Makalingling na tangaywat mo. Pastadda ka dito'y balay. Awan saldang na tangaywat mo nga sa usao. Ay, salbag kiti. Nanang, awan ti isa amin. Ha? Apay awan trabaho ayan ni Petra. Awan nga rod, Nanang. Ayo na yan, tiyawan sir-sirbi na nga asawam. Awanin bagas mi, Nanang. Kastamit din ti gasol mi. Awanin. Sapay pa nagbabayad man ti kuryente. Ang mga numapot na kami no saan kami ang agbayad. Ay, una yan narding. Ala, mabait lang, takitaak, no dapat tinabati iti payout ko iti senior citizen. Supay lang ti alaam. Mangalakan iti bagas iti kusina. Ay na, ang yaman ak, Nanang. Na, bagas mo dayta imat mo, nardeng. Ha, ay wen tata. Napanakuman dinawat ijayan ni Nanang ko. Anya, dinawat. Wen, awan nga minin ti maisaang me. So kapilitan na napanak ijayan ni Nanang. Nagdawat ak. Anya, ay una yan, nardeng. Aging kakadiita kitawan trabaho. Awan pa yung halod. Saan kan samot gamin na mapanagsapol? Urayam samot gamin na trabaho ti mangsapol ken ka. Una yan na ya. Anya, Mangsapol ka ba? Iti trabaho. Apay, karayon ayang adda ti ina mamangted iti kanam tunggal mawanan kayaw. ha, Agpanunot ka kumalay bag. Kan agbayin ka magbasit iti asawa ma. Ay nawaw. ay, saan ako na talaga amakaan anos mare. Iso ngayon to no may alawas. Agawid kami laangan iti lugar mi. Kadwak ti anak ko. Ha? Huwan mare, sa anak nga agpangadwa iti desisyon ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam mare. Di mo itulong kung aginggat inggana, kat kastalatan nga agan anos ka iti dan na ti saan pa anik pusot nga asawam. Ay, una yan. Husto ka, Mare. Ay, agasam man, tunggal maawanan kami, mapanagdawat iti bagas kas kadaan niya pa'y dita ijayan ni Nanang na. Kalpasan na, siyak tiguraan ni Nanang na. Ibaga na anag sadutak amanugang. Anya nga iti kayat na. Sikat ti agtrabaho para iti anak na. Nagawan mo tan abain day di abakat. Ay, salbag abakbakutan. Sana bali, Mare. Maalak lang di tangdan ko anapan nakilabada ijayan ni Ma'am Lydia. Isulaangan ti usarin mi nga agawid iti anak ko. Wan amari, panawa mo di saan pa'y anak pusot nga asawam. anya kahit asawan na ito, bakit? Anya lagi ito yung nagdasakil at travel yung bag. Bakit tarupam? Agawid kami ni lugar me. Makaamo ka matan iti biyag mo. Salbag ka. Sikat awan sir-sirbi ng asawa. Anya, Katurumbang kumanaragsak kan ata pumanaw kamin. Awan ti rumbang apakanam. Ingka agdulay ni Japalda ni inang mo. Petrola, Total, saan ka pa'y matanay pusot? anya ka din dito nga ibagbagam. Ay, pangasim. Saan kayo kumana pumanaw? Ikalik, mangsapul akong iti panggitak. Di ka man nagsaw-saw iti kasta? Tad-ad na lang apumudpudo ti ulo ka makangkangag. Anya, Manggad ka! Tapno at daipakan mo iti inam akong sentidor! Salbag kit de! yawanin pale. Inalamit kumit amin akabailak. Tapno lapdak ta asawak. Ngab intuloy dalat ta tinagawid iti lugar ta. Ha, husto ah. Tapno maamiris mo mat amin ang bidot mo pare. Ha? Nagsayaan ti panang ibagak itiken ka. Amang sapul ka iti trabahom.
Saan ko mamot ani Petra di mang bibiyag ken ka? Ginura nakpay, iti imbagak. Pasensya ka kuman, pali. Anya nga ita, malakit nga rod ni bakit mo ken ka? Ay, Laklakayan kan. Ngam kaslasan ka pa ilang amin ani pusot mo. Agduldulin ka pa ilang iti palda ni inang mo. Imbes nga agpanunot ka iti bukod mo, tadamot din bukod mo a pamilya. Ngam saan mat? pali. Agnagam ka, Narding. Saan pa'y anala daw ti amin, pare? Oh, si kamot gayam pa rin Narding. Uwen mali. Imayak ta damagin kalako mano. Ada kontak mo ita asawak. Jak ngamin maawagan ti number na. Ne, sa pulam mo't lagayam ti asawam. Apay pailang asapulam. Kat napatpatag nga amang ni inang mo akong sintidor ngam dagiti aginam. Anya? Di mo na ang wagan. Sakit ka lang iti ulo ti kumarik. Nagsadot ka nga asawa. Ingkalatan agdulin iti palda ni nanang mo. Agpatimpla ka pa'y kidya iti gatas kan kwa na. Total kat saan ka pa'y ngarot anay pusot. Ay salbag ka. What? Ita pinanawandakan kundi birok ka. Ngam idi adada isuda pa'y timang biyagkan ka. Ay nawaw Narding. Nuadan pamilya may pusot ngaminan. Ay nawaw! Saan nga agdependar iti naganak no adan bukod a pamilya. Kan sursuruan ti agtrabaho, ta saan akanayon kat adda ti inna. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.